Novaliyo mbatekamu ensimbi omuproga bisisimuka okola kimunegena maiso paka isatu zenyine zanyi bulinye jakara abalazo kwika kya katano kandi mungu kumanyisa ngo muzo gwokwahora leka kubere muze akireme kubera kiyaka nuko nyengi naiwe zisobole ensimbi ezo kwa nzikuyamba kwa bayine ngamba ngundeka nyahora kiro kinu mwensimbi zigamba kuko nyahora nanye nyengi akoleki nkuyambe nabo kubo yahuire na Stanbic Bank tokuja kwe jucha nakake ati akatai nuko sebo noma ati ebintu byebei byeyoleka tusemere na kutera ndu kine unayebuza mubishemwe amanyire umujweke wanga kangamba ati ibintu byokujwara ati jwara ikintu icyo kyenyini kijya ku differentiating abantu abandi kikureke ngwe ane mazima genyini kahora na motivated no byangambire zingana gamba karete umutugana jat kwe tusemere kweri yanjawulo I know right hati no irorota Doraka black. Okay, ni watakashe manacha wareksima ni wabasa kumano yeteri kazi yeteri shija niwerebe chora hacha hachire bintu byo gumantwe gareze nyuma pana semeni kweriye njawulo no right amagaranti tura magufu abwenzi nozaho kekerezaho Dennis kija zikaribwa barana webale so nanifa yo mnongo kwijutya ngune wasa kwereberera konka to kumara kwerebera routine sente echo rukora no kwimukakaro kaza kora kwa diretu watahengaro tsakwa twine Gideon Senyomo nisha kwa naturetera omuntu ino murimo ogwarukora okwasa kureba challenges na no kwakwasa kuterwa kayo kagira ngani mbangu ni nyingi so nimbasa kutandikiraho nishange bizo bitari bingi otherwise obuno bwibi kondo obuno bwibi obuntara describing mbentakuma nkebiri yo mu Uganda for your information ana rekitaro bishabanya Uganda shikumanyisa we are to that level I never knew kugambira social media rohengamba kuba munye Uganda is a full time job murimo ausija bakora atanga kubera ko yito nambere tulana tulumkwe kwata kwa hali ausija bakora ku kandi yo bakuririre obarenya kujunanizibwa katonda wa nubo kumuna dosukikiriza unakora nzentide munno ausija bakozi wallahi mwana gama korona garga bashabakuru abagurusi abashije nkwatabuta abo kubugana nka hati yaje atsharte natawa yinetsebo nija ntakuma ngusente iba kuziha mazima no mbushuma obwakondo obwinazi obwisi oburukererukayo mwe n'abantu bibaza trailer bagenda babarira trailer nkikomezona bazifunza zona bazitwara kandi yo tubakuyiba kugana ngo bayivuge kandi waje vuga bazicyo kubayitematema injini bagitahari upira bagitahari rimbari amatara hari tonda wangeze na mwenu barigireho babakwata muri Masaka DPC nana abebyo kwerinda abandi bakwasira abantu aba nareba abantu hari abakwanisa nebugambo reba nogu apana noriya agunuwe mukama wanje muzeyi kiriza niyo mukama wange nkwesongo zintuzimali Kurabwe bayine confidence ya manu omusigazi yakambira umugurusha atatu muzeyi norora ati ebintu twakwikiriza bigene umukoti batwasire tujyo hato baraba twase batobare sente zinga zikubazi buraho akasente akutukaheyo tulemegena n'umukoti no kweyongera ina tumugarure trailer ye tugarure sente na watungu bwenkanya Sejene ayine confidence ya manu muri yabazi ati umusejola hakire na watungeki atunga buringaniza haboko tkomwibo Beras ganto tatamchom katreba makuraga sebona nyawo noje kwa niyo noyerebera nerishori yawo debangaga Polisi natete dumira DPS wayo Kachimu Robert akulira crime intelligence natete Kemugisha Macklin nakulira okunonyeza kuziwe misanga pio nanse bongedde okwata abamu kubali mu lukwe lw'okubba trailer ezisoba mu 10 abakwatiddwa abapyo kuli mukala za Alex owebusega Katrona D owenalukolongo Sebaduka Charles owewandegeya Sendegeya Peter owerubaga Mengo Shafik Mawanda owekibuye bongedde okwerumiriza ani asale motokeyo kato ebundi benasindika okugula siku nedda muzeeyi gwe wenyini bw'osindika abasajja ndeka kino kitwala tekijja kulamuka abo sinze nabafuna
nze bye nakubira baali bagigula bino ebibaati ebyaliko eno gye tubadde tukola ate nakubira basala eri ono yateekeddwa okuba nga yamumanyi waliwo kyenkola nga tompadde oda yakuwa oda yakuwa sente muzeeyi nze oli mukama wange. Bongedde n'okuzuula ebimu ku byuma okuli yingini bbiri ezasumulwa mu mmotoka zino nga bazikwatidde Mengo. Kiddidde okukwata omu gwe baaguza yingini n'abatwala we yazitereka nga poliisi ezijjawo n'ezitwala Nateete ku poliisi nga bavudde wano abatutte bwayise gye yatereka yingini endala mu galagi. Kati yingini yali agiweza n'eri yateka eno namuwa miliyoni 13. Kati gearbox eruwa nkadde. Kati gearbox eri naganja kuba customer n'egiyita ate empya. Eyempya mukasere yagiwona. Wano poliisi ekutte omusajja omulala alina galagi emutundu nga yasooka okukwatibwa Katonadi. Ayogedde nti nannyini galagi eno ye yamuguza trailer emu n'agitema sipeeya ekiwaliza poliisi n'emukwata. Bw'atuusiddwa ku poliisi kati ayongedde okumulumiriza yamuguza trailer n'afuna abagitema n'agitunda nga ssente ezaavaamu yazigula mu trailer endala nga naye etwaliddwa ku poliisi. Namuguza trailer yali ya white segment trailer white twagigula ku mukalazi nenefuna nga basukula ako ye mwenyini yabansigira n'okuva mu kisenge ne bakola ki ne bagitunda mu sukula ako naawe bafunyamu ssente tugulemu endala kati ensambi gye nagera nengulayo eyo gyewalabye yagulinda mugala gye baga nti yakatuufu bagigula ku ssente zojja mu yaffe gyetunoonya ya muzeeyi. Kati asabye muzeeyi okukkiriza bye bakola basobole okuva mu kizibu kino mu mmotoka bagiwe gwe baagibbako. Waliwo okufiirwa naye tuleme kulumizibwa bano bantu bakulu tujja kwogera diru yagaana diru yakola ki yagaana bakwate tuleno bagibalemu ssente batubule ssente mekezibula tuve mu byekkooti tuve mu byekucoppoka omusajja afuna obwenkanya tugende tuyiye buto nga tetuli mu kkomera. Muzeeyi bimusobedde n'ategeeza nti yategeera nti kato emmotoka zaamuleetera nzibe. Ono natuuka ne mutwala nga mutabani we ngira bwangamba nti kino kigula ssente bwe ziti nzikwata n'enzimuwa n'agenda agula si bwe kiri. Ali muzeeyi kati gwe nanyini ssente sobola okukola ekimu nga tomanyi. Ali mmanyi nti kato buli kyantwalako afande nze endowooza yange eyo ndowooza yange lisikimukaka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Rachel Kawala akakasizza okukwatibwa kw'abantu n'agamba nti abantu 6 be bakwatibwa ku byekuusa ku bibbi w'emmotoka. Twafuna ripoota nga 26 omwezi oguwedde ogwa Febu ku musuubuzi eyabbibwako emmotoka ze 10 ng'ono emmotoka yazikwasa makanika. Twakazuula emmotoka 4 twakakwata abantu 6. Agambye nti bakazuula emmotoka 4 n'eyingini enkadde eya tipa namba plate za trailer ne gearbox. N'ategeeza nti okunoonyereza n'ebikwekweto bikyagenda mu maaso okulaba nga bonna abeenyigira mu kukola bino bakwatibwa amateeka gabavunaane. Ate ng'era tukyali mu kaweefube ow'okulaba nti tuzuula kweze emmotoka ezigambibwa okuba nti zaali zabbibwa. Kiza Martin yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV. Okay. Ani awakana. This is Uganda. Muzeeyi kiriza diro bwerabe seseke bano bantu bakuru tujja kuteesa mukekaro ky'okubonabonera mu nkomo batugambire zingaha ezikuburaho tujuzeewo tuziteekemu tuleme kandi kubona afuna obwenkanya muri afuna obwenkanya nafe tusigale nga tetuli mu komera statement yegiro gihura omuntu gogo bwiwe nababukozere kumara bwire buri kwingana ki. We just need to be vigilant, we need to be alert, we need to be keen okubasa kugira ngo tubireberere ebintu byitu no bahakuba mu makagate ebintu nk'ebyo mbitushikaho umuntu ositye kamotoka kawo munjo pa omwana ijaka kuratire tokuma kuyachimanya tokuma kuyigura gate tokuma kuyigura garage uza kushanga bane motoka bagifurire mukama bumuhwezi witu, otherwise things are falling apart each and every day. Tutegereze Gideon Senyomo dakika 20 za karabasa yitu yo kubanza abrenda ibi ba MC mbachira kugira kandi kuba kutebya myanya yiba kwamba korora mu bwa MCing umuntu akugira ati bakakwata kamera manya kuba agisiku yashyire na Nigeria manya ya betneti yakwata umushuma ayargayo yakangahi nkuyashyire Uganda ngo umushuma kabanza yiba kamera je yenyine shimekwa ni mkwata
kabaza yiba kamera je kumukwata then yabona yabena yenda ataho mu gwa kamera mu Uganda nigwasaka bagutachikora changu chewe nyisabinga chitufu nabanza nafunza kamera igesemerwa ni mukwata nuko nakora emirimo ye akande hatarona kumutera mukono rundi atera likiriro muri mbera yona ikya kabiri yunguzi corruption antora na IGG rwarugiro umuntu bakagamba trillions zikunga ni 10 nizo zikuyibwa buri mwaka mu corruption to kungambera bakwatira mu gikorwa ibire ecyo busuma na muno munekiro mwensimbi zikwanzingana ziti but confidence yo yine uri nashuwa ngo mukoto sokutakayo uri nashuwa ngo mungobekero kimo sokutararama nanti bantu bakurutse sokutese statements zokono kwesa zikuoleka ngo buntu kuri kubanza mutani mutesa nabantu wabo kandi nuhereza na mugenzi wawo confidence ngo bino bintu byekintu cyukuru tujya kutesa nabo basobole kubana batuleka tutabonabonera mu nkomo tutajya no mu makoti nsonge sobole kone ekikuru muno batugambere nahabaraho zingaha hakintu eke kitwibire tuzibahereze nuko none nawo twibire nawo atunge kandi nchirizana nawe samwe ya somehow ako nawe ari mukote nabo tubatungire buringaniza trusting trerane yawe abashuma wabakwata waza kuzombya mbuga z'amateka rero ngo mushango bagwongeza yo mwaka gumo gwa kabiro gwa kashato baho oyongera mune zindi sente ngo rero no Rwanda ratrera yawe ningano ndango abantu aba base kutunga echenese cyakube cemire chendera nacyo kitabire cemire na sente za autostungire na trera yawe tecuru mbwana hatogu yagamba tereka batugambira busente bukuburaho tuyijuzeho tori atunge trera ya atungo buringanizaho naho then manita takaza kuzombuga z'amateka bukamza kwa biringwa you know right so ninteka ngunanye nabanduwe dirkwera yayanga tutandikiraho umuntu ntumuhendera umuntu nahendera atunjire uburinganiza kwa nabe byakoti ko kubiza mu nabo buringanizo basa kuhendera utabutunjiraho mu Uganda bintu ngabi wamvu wa Kancha kare nabo washesha statement ya sister na mwana songe ya mateka nikimanyisa trust shango ni minje yitu kumanye maziri myaka n'imyaka nawo nkamba cegambira ngo mazima backlog ryo you know kutandikira sister nko mu Uganda kimanyisa trust na muno mu mbugeza amateka nke umusango no jya gutayo urubate ninkaite kurubege akanensimbe zinde zoberose ne kutamuzi temna zikuhuyeho no musango bamarire batagucirira ku marire kugira baroya nabo babayobariyaho ne barobe bariye na buryo mwe nariye kandi umusango gutmarire so nyo cheksije nacereba muti just umshaba muhereze bintu tubimare kitaka twera yegarake wagenda ze gukora tubimare kitaka and we think otherwise kandi mbuga za mateka nazo biro bintu bakizire kugenda na option yege yogame misango tugimare kitaka nuko tuleme tukesho obwire ensimbi no mwijurene gwe misango mu makoti abintu bitubimare kitaka akihueraho banyegita nuko buryo mwatungo bwinganiza rundi obwenkanya isayo na Gideon Senyomo no tulindirize sobole kutegeitaho n'ensonga ekwatagana abasinia ya mukaga natubatabarusya okukora examinations zanyu mukatunga results zigarura mwamani namuno abayisiki namuno ngabana babeshiki mutire mutwani we thank you very very much concentration ejo yaguma hihanganiza ko aritebekeine abakobwira bakabasira kutugabira some points 1.5 ngito twine bizubu manya ko kuzo period stando byama manya bya katolize nkahinkebyo binji twashiko mukante tukiko mukoremera mobile we ninye nahata ninye nateka umusigaza nariyo mukashenje kariyo nashoma so je 1.5 ejo kunkujishka iye cyariyo bite cyariyo ngate cyariyo timanyire niyo curriculum eso kubetari tero kurekana ndiyo ninkoreka ngo bakabakira kutwongesereza kugira ngo for us we are just there but good enough turiyo ntoreka mani ntoreka ngo tubasa gukora je so congratulations to amashomero gona gakozire je abana mbendambi high points nunje n'ubuzira sciences n'ubuzira arts no matter which side so we really wish you the best muze amatendekera gahiguru mushome kandi wanurangu akasente kayanga mazima tubukubasa kweyongeraho twire these presidential skilling hubs yes omwana mutwaro kwe president akateka teka stone to kuno yambara by the way we have so
niwe burrizaza aha kanso hariya buza they will tell you where to go to noja kuhendera obiro munyayigando kwesimisa okunohikayo yege binte bye mukono kana nguno kuzo matene cyaraga higuru nkaba engineers manya bahi ababona baza kushangoshanga amhergwiza byo muri gukora ngani iroko yege charari iroko yego kuombeka iroko yego gukora maize iroko yege okubazira iroko all those things are there on presidential skilling hubs kandi ziyatiro mbicheka almost byona yakimfuteka teka ngo akabitaho ngo umwana atakazaho akazambara iwe sho wahikai muliki ijo nkaherera niwe nojwara ati wotiri ya street ninga iwa okay nyoti nyine songa bisigaye mukabana ajya kubitekereza songa fande goreta yaho nari nakurindire mpara akande ensonga ejo nkuru muno mazima umwana utamuleka akagumumuka urundi utamusuweza yachigamba kanati kendo suhere ako muguruse na itagente nebino mwana utamusuweza mutwale mu skilling hub nuso kusanga umwana gumukugu muno mbinte bye mukono nagusho kweta agente ukuronda barabarebera ngo babakekuru babagurusi shwero leta ho mukaza turebere so umwana utamusuweza muzeire mutwale mu skilling hubs izingo kutwagambera hako umwana ugunuso kusanga mukugu abantu abayine sente abarukuroro mbebuga abarukujuweka bondi abagore ibintu ebindi abamani nusanga nabo ori alhakialani ke kalira aliyo nasona nikimanyiso umwana ukakubara rugaya yegereke alani kyo government ekizino kuba kwatera habamu umwana bakwa na rugaya kugukira mu kyalani bamkwatira kyalani bakimuha umwana ogunyencha naso kubera designer wembuga zone zo kwetorora ibyo ebituruktura nabyo muri yo life byenyine kandi umwana ugukasanga nawe na employing abandi bagenzi be nyamwingi abari kuba nahereze mirimo kakuba bageze rundi yarabo mu skilling hubs inkezo utamulekera umuka utamuswize rundi kumusaruru museje bukyalkara rundi utamusindikirize ngo aswera kuletera umukamwana roja akakurolera ukubyo kuzire noje kusanga life ye rundi future yo inengerwa gisaraho kengambe yebero bino no sanga inengerwa gisaraho kandi yoyerekereze kirungi nyenkya ekyo mwana wawo gweki yakuretire kakuba bobo muherizo mugisa akageno maisa akateko munkora bike byarukubasomere na muno ebyengaro evero bine byotasobora kora bya maiso kare tukitegereze Gideon Senyomo itwatwaza kuba tumumireho kace karinganira wo kwatino ubutumwa bw'abashubuzi banze bwarabaho rero Gideon kuora yetereze wa twakwakira kandi kuchakwa kitagumeye kityo tujya kwantugarukana n'empapura z'amakuru ekikuru gumutangira misho tutambure niwe utargaha program ya sisemuka Orwa kabiri hati nkitwe n'umushomesa takararako abukwa akucyarito abashomesa ntubahamirize mukaga abana bejumbira mukinga kandi bateke muna namani kubo kingo kuntubona ibintu byinshi kandi birungi ebiratu yambe atunyonyegere muka skills okinga kombera na nebindi byinshi amashomera minji gariyo ko gina mataka konkata gari kumanya itakeri nyene na rukore santa mwene kuwa kubano yenda kumanya biri kushiraho iwerebe kan program eji orwa kabiroru to aferwa abo kwantuza kwantu bantu wega byinji ebikwatirine akwingo rutoche no kwa bana bari kuganyirwa omukwinga ortoche ahishomero ryawe otaferwa mama nukokusana mukubana agiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakande chito chikoka kandi zuka buri kubana aribo mwana we nana izuka umusayibu ya jimiso ukureka na asesha abukureka ngumwana we jimiso ukureka na kwakina akora utakake bakandi zuka mnyaro wanje mari janti ativa stanita buri saha emone chweka zo mwabazi wa jimiso kan tandika kuri jimonoka izuka ni zuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu VJ Rama the fantastic mafras
tore kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati ekibi uburi kora polisi no jino miso nukaga no njya koreka unotina munyana wanje ngamanti ekitu nyibachoka ako tone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you. Goma activist in that emazaz guilty. Orwa kabiri. Urota sebo. Ndiji, orije sebo. Ogumere. Ukuguma kagumere ko katebe mukoranye ukanda kabyetegereza. Echo takwetegereza nica. Okoro muhanda nco takumanya nco wareba nkakisya. Ushima numukora buri hamwe na rwoko n'abahungu. Anashanga abandi naye aba business ngare nyutinka cyitegize kiniki. Business numanyisa ki. Bitwoyinika makamara hango munonga ikine cyaro cyitwa itegereza. Ati sinkabuziri kama waburembuze rwe. Ikama kama niri yakeri. Namwe byo tube bya ndono munde kanka ndabeho ninga no rwanju na rungu. Noruga hinoza yo rumwino hano bakweto ryo wankai. Aza abantu nibamana. Wata no murugo. Chairman, nyoka njya government neshashora sente zo kore mu. Bambe nyabo. Sasa byabujibwa yansivyo myunga bihiringira. Akaruro kakatera. Yabanyacyaro munonga. Mawe, aza wasigo turwashi. Of course, ndio nizo mu office. Mawe. Hati chanta. Hati eji n'uburundu bwansinyabo. Wayitegereza kanya nakicengeza byo cengeje. Ogo muhando gwaretwamo. Kutashanga gukozere. Eji motoka yita kwishaka. Warebo kuwa waterra hariya. Echo ninkimanya. Kokaka njya government ne take o sente zo kore mahande. Government niba. Nukwetu agaruka tutyo mnyano wetu program ni sisimuka kutambura niyo mpaka shaisha nchiri chwa butunji charity umuhereza nchinerake kasangaki KK kandi twagaruka n'empapura z'amakuru aharimo urupapuro rwa The New Vision na n'urupapuro rwa Bouquet Day. Aba Stanbic Bank nibajya kwatanisa nabo mazima mutambura urugendo rw'entunguka mbase kugira yimwagaruza hamwe umwaka 2026 nago gutaka kusiga kabanko wariya umujuruzi yabagamba nkugwe gutandika gutajyatana no gunagwe gwawe nga tuguza kwereriyo basa kumakinga sure ngo watambura n'aba Stanbic Bank igura account nabo kandi obase okubika handi hacenoye guza notambura aha mustari cyo wakireba manyakije namure ngiryo senyo mu finale yaragaramu ari n'umukozi kandi asobole kumutuletera umukerekana kasimuka tururo umukozi yoguwe ibintu nibitambura bitanambira twakwakira sebo Kasanga china charity good morning amazina nisenyo Gideon koko wagamba niwo murevi wa TV West ensonga yabereya ekyoma cyo mujungu cyati nakya kukigamba konka nka TV West twire kwereza amnondo gu akashosheshe n'umukozi wanje umurimo gwanje kati mwakire ahubwo no mutembeye enyuma y'imyaka nkebereshate nyuma twamushanga imekiti konkeri izoba natumumusha namushanga umudu kati mwakire tuganire we akibazata amazina y'inaha umurimo gwe akumazembureje kama cyo live TV West amusabareve we bari munonga mwana wanje Gideon abo kumpa mu gishogu amazina ganje ni Etwa Tugume Dickson nasimara hanga munonga aha gumusha ogunafuna nanye kuza TV West nkabasa kugira kinagamba ngo kuyabagambira emyaka nkebireshate nyuma mbere ngo mutembeye kandi mbase kutembeya kurga aha yemwe inabe nyine konga harite nawo nindeba ahindi niyo nimfuka nko mu 8 mwende sayo nanye nimfuka ari 10 nanye nimba umuntu wo mutano amina so nisimara hanga munonga aha umuntu bwo butembeye akumuno bwo butembeye ubwo umuntu bwo kwasa kutanikiraho urumuki kutanika mpora at the end of the day wakwataje gahendera gukwira mu idara kandi kafite ko umurindi so ganire ugwe namnonga tarakurebera imyaka eshate nyuma mubwo hereke ngo ubuzima nkibasika bazima garahanga ninyira kumanyisa mostly use imyeto akwa imyeto niyo kuciraga yemirimo kushanga jati nyote bandebe batani ntembe yo butambara bandebe batani ntembe ya suksi bandebe batananye ndiyo ni ntambatambra ngo ndiyo ninguza abantu namnonga ebinte bya make nyenda kwariza mwamani kandi nyenda kwenkaringa nti okutandika n'ikintu kirungi munonga watandika oyine emwe ibiri ishatu
aza kwa emyaka 2-3 ushanga niyo wakire ahari 8 ahari 9 ushanga wakire ahari 100 ushanga babasa kuhindura family yanyu yabasa kurwo mu rengo rwebe rumu yabasa kwendira igiro murundi so nicyo ndikugamba kugira ngo imwe bugaye mirimo mareke tutandikire ati aho riba nto watandikira babashe kugira icyo wahindura mustre mu community iwazarirwemo wegambe sargankai wajambara watandikana zingai haitayitwaika so nyewe manyita tugume diction nkatandika nkariga umucyaro musomo ko yamaze yo kurema icyaro ciheje nindiga mitoma mitoma district kashenshero umunyakatoma nari kumuri mbaromu nkaba nkizantine kinyine ko mu hoteli bakama pashinje 5 hoteli kero ngo mutuzungu aho bakama pashinje 5 unakozire emyezi 2 bampe mitware yanje 3 emitware yanje 3 ejo niho natandikire nkizankaza mu taxi park mu nkagura ubutambara nkagura pegi nataho ubutambara bwa buri nko bwashinye kakakaga natandikiraho achesha tubakana mitware nakoshinye kakakaga kanye ne brother wanje natumta unomu yajya tugumo ijora aro wanje bamwetoha mamweta atuya muhebwa pasias yawe yabase kumpweraho ngabasa kutandikiraho natembe yanariga anatanchashingika kaga na mayama na nyikaji ngamprampa na maninyongero mprampa akatambara twantugura kota ekege shinjuru 10 ubutambara bushadu koguza 5 ubwo bwe cya 5 akotaho so mpora ekeje 12 bara za time so natana mpora na maninguza naenda njira mutwaro nazagumwe n'icwika na ikame twari 2 na ikame twari 5 so aho none hiramani okuteka kiti nashije mutwaro nkena n'icwike 5 yajya topanga kati tawo chati then natandikiraho nataho bunikiresi nataho bwa vesti butiyo mpora so kuna chiti cyari yankazinga yawo ekitinga tame twari nane chweka tame chweka so anga tawo hazo improvement kuga shinjika kage natancha butenya nabine ka pegi naza chiti so kuga chiti natanchiraho mpora na gumana inteko ya emitwaro mushanju ya 8 ya 10 bazata imwe emitwaro 10 ikege sente zamani ko sajya ngahata kwa emitwaro 10 shanga wagura ubuntu ngawushati komga ati noreba nkarga ahabutembeye mukama yegumana mpora mbana niyongeraho ati mukama iza yampuye nafuna rumwaka cyo hati ninkoraha aha wanje banyita new batembi shopping center taxi park mazimani nyekajinga abatembe abana batabaryoko abakina amani gukora mureke gayimirimo kandi ninyetana ba customers banje kabani inshuza enkoba subuze birahuri subuze nkofira subuza amashaha nimbasaguza umbwinji kandi nguzina no mbuki mazima ntuguza kurungi mazima nimbeta mwize mutagire umurengo ruturumu tabasekuzo mu Burundi kandi nyekajinga na government yabase kwatira ahari abana abace abine entasi anchi nkoko barese senteze myoga ba making sure ngo baza hansi ahansi umunonga akaba sente kumukuzeta mwaseza abakuru abagiga bine sente nyinyi bakabaje kwatata babano bazirya ifite abine sente nche ningasaba amachi tenda tafunde chance yo kufuna sente za government so nikajinga ababo abari abokutukura ningasaba embezi bitu bagime barete za government ba making sure ngo bahika ahansi aruta hansi barebe omuntu hansi yafuna sente zo ningati yasfuna so nchukulani government ya 7 ekuzoma mu gwamano munonga nisima konka sente zo kureta zendera zikomera ruguru zigwa bakuru denitwa abahansi tendera kitine kitufunde so nisima TV West ahabu muhango ogumukutukorera nkita abahansi kugira ngo numugeza aho muturondora no sente zo kasafitekaho ebirango ya TV West mazima umfayo murebeka mwasinika abagidiyo bitwaba biza baturonda hansa yituri mazima tebeka mwita za eya so ni musima gidiyo ni yabari munonga ahabu murimo umukorana musima n'aba TV West mazima bahamiraho imyaka jona tugambe just ubuntu nkabiri bishatu ebirunje byo hire mukutandiko kwe kace na kwika ebirunje nkabiri bishatu binabita of course abantu muhimba mazima garahanga kamazima gambere sho kubanza funineka eka nukizo mtawo n'umukaji gumusigaza itine nkata kafundeka nkarwite nawe nyineka nembasa kurebera family yanje muste kurugira om business yina abagambera mpwirira barumuna banje bakuru banje babasa
gari kumwishomero atana bashoma n'ikindi timberire mu gugu abantu bahacyaro kushanga ngo umuntu agire embuzi ye nze kugiba ayinge kitoke cye nze kukiba mazima garahanga ninyokorera kandi mbase kwindwa community yitu na wareba kaceka cyakinyine nimbase kugira ikinabasa futekaho unanaza nko mu cyaki nanyengire kinahayo bityo mwe nisima ninyorano bajyangu sewe twakwakira izo sitama so nisima hanga habwecho mazima garahanga tinga kitwara for granted ni mangwe zo nimba bazaro hanga inamba yesimu wagomba kwatira okushomesana n'ibinike inamba yanje ni 0700 14 13 then 0700 14 13 then ya MTN 07715285 ahari yabo abakwasa kwambenda kutusupportinga tukabasa kurwo mu rurengo rutulumu tukabasa kwiyongera ahiguru gahenda ni tutubire abantu benshonga igaruka mena mbe yashemba yejo zo musanzu mukaga emwe 52 mukaga 85 yini namba yanje mazima wanterra nimbasa kweze ibintu nimbasa kusinchira motoka kasange wanse sente twahereza twabasa kubwangusya umuringo gumwe ningasho gundi kandi tukatanukona na akabina kitu kambaraho kazi no cyumanya so ntute mwa bakatanikiri kamaze kutamfitembe yo mpaka umuntu ajyangu no ubaru 10 obanibe reka twegite tugeshi twakoraho so ninye fonda ndyomwe ombantu babiri abatankire mbaraho kazi so right now tuyuntinduke shonga omutabu nomu Charity ebintu nibingi no kwegaza abashaye munira chikana nina abakire turiyo twazo mu papura z'amahoro twarenga mukace konka ebingi wabihora namba yesimu yaje bahereza abakire kangaro mu studio tuzona program simko obo bembire mu ba producer batari mu nimba kuri akwasima no kutongera akirako nasigasenye mu Gideon aho mu Rembo Rambara right Gideon Senyomo wamureba yena nikichweka yena kichweka kweli akatandikira mu hotel bali mama bitano yacha akacyumutu akachesatu yachesatu nizo bamahiro mwezi hati aho yasimbura obwaye kwasere mugenzi we wa mahiro bwongo ngo hati ikintu mbere kyaheka tuteka chati so sazino ali umuduka ndebara statement yanshemeza ya jankwa kutaha cyaro bamwakira jangu sebo bari kwija shitamah tubakujira tubakumuranga cyo mbamurora hati nawe yagama ngo nembuzi ya naibo bwe kubora ngo tubiro biri bikaka tekeragara bamanya museje mukozi they know he's working for himself hasigikire kandi akora indeed ni wagira cyo wakora utakatwarira muri yabo abo tweta abashuma bisi abinazi nebindi tandakana kache nkakurga mu cyango empapura z'amakuru tino papura rwa The New Vision bajanti USCE top performing schools per region bariom tinkwendo Jabire Shomerom Iran wo Poplewo Papareho wikumina this is 14 yes appeals for peace utaka ferwa biryomo ahandi bakujangu when Uganda Airlines flight 775 crashed ebyo biryaha that is New Vision at 40 series of izamba zitambuza obu enyonyi obwe crashinga ndijerwaha Thanksgiving Museveni hails Owinyi Dolo for distinguished service amakuru nago garmo diplomacy CDF USA General discuss leadership and education amakuru nago garmo harimwe miremere kwika muri Shanju na some tenders na Mnongom National Water and Sewerage Corporation, Ministry of Finance, Judicial Service Commission, nahandi tinkwe nango bikufere ichiriza mpendero paproru na nebye mizano bajangu in farm control nibahaba Villa Board Chairman Sendaula optimistic barwahamba mkuoreka na jangu he is in farm control birwa Guardiola still sees Premier League title English Premier League title Pep Guardiola na jirangu numubiha we na chireba achiri aha title na bwecho tombuzabuza alimba
Ogun coach wa Manchester City. Ariom the second position on English Premier League. Then I saw Manchester United Dr. Aston Villa. Yes. Yeah, 3-1. Yes, Ariom position ya Kasha 2. Yes. Then it seems it is Aston Villa Ariom chakana. Then Osha Liverpool aho nayo yahika songa mbere yazom chakatano. Then Chelsea yazom chamkaga. Then na nezindi za kurataho. That's why Manchester City coach Pep Guardiola na jati nze Arsenal njitwala waderi mutisoka. Mbamutuzaza points nyingi no shogwa inenga 7 ogari nko muri 60 something. 61 there, yes. So kutagwihayo. Nganje mpira chiriwe ningeriyo nejenderera kwayo. Mpira re kwayo. Kagana mshaka, kagana mna, kagana mwenda, inshanjo. Mbamutaza mwenda zone. Barate primary. Tagwihayo. Those are three consecutive wins. Then nabori ya rukugwa. Plus na bonus. Ntimanyisango Arsenal inde cruising mpire 3. Then Manchester City ika winning 3. Shana Arsenal na yeye atajiro je. Okay, twale wa papa wa bukede. Okay, kaire ka bukede. Webale kwa notorora kana imazira kwa nira garamu ahasiringira ukomero wonka je tungire amasomero rukaga agasinze mu bya senior eyo mukaga. Soma bukede oyetungire kandi umanya amasomero agakumwe na rukaga agacyasingira umukore ibigezo bya senior eyo mukaga birugire okuturukibwa iwe omurungenya kuturirize mu 7 alabudde ku nguzi bamukuletira hanu akandi hansonge gyo benagibaza babateredde obutwa mu mmere abantu mukaga aba family emu badusidde mu dwalire murago nga bali mu mbeera mbi. Sorry, America ekubye akazinga ka Iran akenkizo. Somo itegereze kazinga nuko kahako America aketire kandi byona biri mbukedde. No, erazechezaako nga Bobby taliwo. Bino byona bizireo ahanyuma y'omwembezi wabo Robert Chagulanyi Center mu kurgo mu ihanga kandi akarangiro officially kumara akaire najja kubataro. Abayizi babiri bafudde ku somero simarungi. Ibe senior 6 tubiwuse buva bakuletira bege bakoze senior ya mukaga engeri basemerirwemu kandi omukujaguza ebigeze ebyo nkoko babiravire somo itegereza bukedde amasomero go na ibara hali ibara bukedde gakuletire study materials mathematics, science, social studies byona biri mbukedde soma oyitegereze. Omwoleso gwa Harvest Money gwanzibula amaso noha somo oyitegereze akandi nkoko amaiso gakaziburukira mu Harvest Money byona biri mbukedde ya kirokun. Yemzano KCCA yeddako Vira erumbye UPPC newaga somo oyitegereze biri mu sports muno ombukedde ya kirokino asiringi 10 zonka. Musayi muto yakutudde Everton bamuyise Messi. Karaka sigazi ka Arsenal baketa Max Dorman akatebere gole gyo akatebera Arsenal ngo abambaketa Messi. So nja kusoma oyetegereza na Premier League table na yerhanu na results zikirikejo Manchester United sap Aston Villa mu Crystal Palace 0 leads 0, Nottingham 0, Fulham 0, Arsenal 2, Everton 0. Soma bukedde getungira siringi 10 ruwonko ruhangiri ya Uganda genda mu supermarkets genda mu bookshops ha streets ba agents bona aba Vision Group akwetero lihanga bakwinira makuru gano habwe nsonga ya kaire ito ntukujabura nuko iwe osobole kutwara kairo itegereze bingi ebirukuba biziremu tomanya emirimo nebindi byona biriyomu obudakika buri bwagenda akande abwekanka 52 aho obakarabasa YouTube kubanza program sisimuka. Tuza kuba tugarukana n'aba crop champion baratukomboire abana bari ku bantu batugambira aharwezo orukuza ahamababi gebihingwa byitu bikongera kushakamba bikongera kugira amababi menji bikongera okugira emere eri kumara byahika habwire obwo kugira ngo bitandike kutaho ebi amasharuraga kwagende kubana garugamo nabo echo tinkwendo zaho rebe konka no byamezere you can still do with our crop champion
ufuhirira wa amababi ibintu bitandika kutamburiraje kandi buri kihingwa cona so tingoro jota aho tebe ninjangu nebyaba ari ari hima bine miti hari habine ubutunda hari habine mitoma hari habine biha natwenda ngo takashemba naco rinda ba crop champion bakakase bakoreke embera uko kubasa kugitambuza kire nkaka kutiriyo tunga injura ibimera nibikora babasa kwehweze saba crop champion bwen katumure tuja ku bantu bakira utarga ha program yeje nonji ya system ka fistulas ningashi na obubono bunagambaho complications zezo nizitambibwa nizitambibwa wazo mwirwaro ukashobora omushaho ukamugambira obubono obwe enyamani bazigarraho ahantu nibagaruka nibahatereza nugaruka nofuna life yawe nk'eki wabiro gizireki wabiro yine bingi babakozireho bakira bingi tubakozireho bakira so niwe noyija kandi kinkwe ndagambira abakazi tukugira ngo nyenda kushenya families zanyu hati lifestyle yo kuba waza munerinke yawe nko mukazi tiyo mushija uko kubona abona no linkiwe nko mukazi tuki so mbwenu life ne yawe niwo shemeye kwekwata ukaja tukonkashina nijo mushija kananyita nga ashumushija nakwita iwe nore ibintu bikushobereho ngo nonda kuyamba mushija nga abanzo yambe so rugayo shikira bashaho nebitambirwe nubwo masiko gukubahereza amina bakugira ngo obuto wabona no bwa fourth degree ngo kutwabugamba yoga yataburi kimwe mazima gonye ndakugambira ogaruka kuzara nateko kushemeza akubana baba takwenda mushabo natakwenda kuruskinga Eria chome yuarabiremu Eria chome yuarabiremu satakwenda kugira ki kuruskinga so wafuna fourth degree na third degree severe so mbagira ki bateko gukora ki okushemeza omwana ogwa kabiri ekindi bagira ngo bakubazira ya hansi especially second degree ningashina na first degree ntu advising anti omwana reka banza si emyaka ebiri bano mwana wawe yonse omwana banza chesi emyaka ebiri ntu expecting ngo kimwe cyaterira inyama zagarukire ngo kuzishemeye kuba ziri then tukwereza chance ya nogaruka no zayaki omwana wawe wa kabiri otinebuzo that is good buri mushaho wena yaza kushemeza omukazi ashemeye kuba ine indication ningashi ayine reason ahabwe ncyashemeye kuba nagira ki nashemezibwa and first ekikubanza ni medical reasons omwana yija kubi omukazi takwasa kuzara omwana ogu yafuna eki bakweta obstructed labor ningashi omukazi afunzira hansi ningashi omukazi yabarukanye n'endejo cyo kubagamba so mbwen hasheme kuba hariho indication iwe wimuka owawe omukazi okagenda wetu kunkanya omushaho abyone babembagamba kibyona nyone nyenda ngo umushemeze yes oine right yawe nko mukazi kugira ngo nenda ngo bakushemeze konko mushaho asheme kubanza yakushobora buri kimwe cyona ekikwatirine no kushemezwa because bakutwara mu theater ebintu none expecting abiri yes oida no basa kukira ningasho basa utargama mu theater so theater is the last option ningasho ni option ya muheru ebintu byone bindi byagizireki ya yanjire yes no banzo teka umuringo gona kugira ngo umuntu azara umuntu konka bare byarema so theater neriki ne last option so wijo kushaba tunyoni nyenda theater it's true in a right kugira ngo bakutwara mu theater bakwiye bahiye umwana wo bamukwereze konko mushaho nabanza yakushobora osheme kuba no zaraje biki nkebyo byona then no consenting ujyo taha handika kandi kotinyowe
nyenda bagire ki banshemeze so cheza kuteka na nkeje kiradio cha utunyenda banshemeze bakutwana bakushemeza ine right yawe bakushemeza no bakutine indication okay cyo kubanza cyabyona wazara umwana wo kubanza twin one umurongo wo kubanza tweze dakika 30 kwa wazire wa kabiri okay hawe dakika 30 zakazira umwana wa kabiri kimasanga hari obuzu bashaka kwamba kutwara mu theater bakamwihamo zo no bwako wazara wo kubanza cyo cyo bakweta retained twin umwana wa kabiri tiyabasa kushohora na kwasa kuba hari obuzu bundi so bakutwara mu theater babyaki bamuye kubanga bacererwa nabo nagira ki nagwayo aha kuba nyinende yeshime kuba nehereza umwana nankegisha gameje uriyo mwana wanashobora yaje no kukuyagizire ki nkuko yaje kwasira kuyagifutariza so bashime kuba mbagira ki ndachisabinga nkuko yanesabinga ndachika makumyasha twashime kuba umwana ubwo yagize ki yazi so uriyo mwana yakutaza wo kubanza akareba ngo haresha gama yes so umurwaro twineme ibintu byinshi either umushaho nakwatako kakureta ishagama banza kakirampinga kakirampinga na ka stopping yankareke kujwa ningasha na parking akurita ningasha na parking ateka nkagoza ku parking because ishagama nayo wa parking akantaka kakubana karete shagama nakakurotinga nikashagama nayo kwata so neta kigaruka kujya kikwije ubwo tutegerizo wotu ondisho wasigara so mwena nabanza yabazara mu rukoso bukugubwanyu then mbona mbazira bwanyu yes so obutobu kinkwenda kubanza nagambira abantu kiri kimwe buruho kandi abantu bingi barimo basafaringa nawe cyo kubanza tubakwenda gamba na mushaho ecyakabi tubakwenda gamba na bashija babo bakabafuna umbazi gwabyo kandi kinkubahamiza ne bitambwa so wijo mu irwaro woyine obuzubobwe tukutambire ogaruko muri life yawe eyiwabiro gizireki eyiwabiro erimu then cyakabi no gambira abantu abakazi mukore antenatal mukore antenatal because ebyo byona bikubaho omukuzara byona abashawono baba bimanyire kurgankahi kurgomura antenatal then mwe babizireki barebera yantu basa kujya ki kubyetantara then cyamuheru nyenda kusima TV West kutereza kagishaka kugira ngo tugambe aha ndwarezi abantu bitu bazicenge kandi bafune abujanjabi oburugo obutariyo bo kwata kandi bakaguma bafuna obuzubo TV West nehinda saa yetu ya kabiri saa ibiri zenyine zanye njakareke rukeno obale kubukyale ha programs simuka kandi ko tukumanyisize kaire ko mugenyi saa enu yenyini umugenyi wetu tuine Talionde Nond na rugomo group champion kandi abakugwa barukore kirisa ekirukuba nteka habiri mu byeto bitukura tulimire kandi ndabamweta trust kurora na turaberamu nko kutsomere kwa tukosa group champion okurora twatunga ebirungi okurugo mbere mu ayo kuba tulimire trust na kwakira ahubwo bari munonga yakora abakutureba bari munonga muri muta abareba ba TV West amazina ni Chomendo Trust Rohi okuruga God Lion abakora group champion echi inwa always tukuta ahamababi yes Mwog Trust kandi nakubana turaberamu group champion yankozesa yayo gokutwine gikozesa birungi ke biturukuba ntubihamuka kuba ona gikozesa nori atagikozesa ne gureta ne sange bwankaha ne bindi najya ko nabitugambira tangira we yakinga crop champion yeji no jireba ezira om packet bubiri haraka hango na nakachi ataka kakakache aza omo abantu bingi muizire ni mutubuza ngo crop champion yeji ne munyigashochi aha bimera gitu ati ya nibyo nija kuba nimbasho musaheri zoba crop champion yeji iworiyo ko ryo muhinji nyenda kugamba ni wo muhinji ogwe ori kwinge bihingwa ebinji ningamwe omubice na waba oine
oyine omuyembe omumbuga yawe niwo unija kugamba nawe crop champion nekyo kikukiza kukora nti waba oli omuhingi noyiyamu emisharura nugagari mingi kukiza habindi crop champion egi eine iwiwe oli omuhingi nogira ngu nyowe ebihingwa byanje nimpinga nk'ebinyoba bibera scattered ninga bwe biberanga biri tugire ngu hanu yabereho hanu yatubereho binaganagajire atiya crop champion heri kuija nti ni bibiri byinji kandi nibija biri nkahe biri fixed bitanajinagire atiya crop champion yeji neijira nka ingredients zirimu harimu NPK nitrogen phosphorus na calcium ogu wena yamba onkimu abakubyara enyanya zigenda zijunda crop champion eri kwiziramu ekuyambaho nti wataha nyanya zawe tizirajunde wakosa crop champion yeji naye nekuyamba onkiwe nkwa oli omu drought ningabwe akashanani kingi hariho enjura nyingi iwe wakosa crop champion ebimera byawe tubikuza affectingwa ezembera y'obwire ninga crop champion yeji nekuyambaho akaka phosphorus akarimu kayambaho kukora nkimwa abakubyara omwani obwo bumuri nibwo bukurugamu ejenjuma ati wano enda obwo bumuri buri bwingi kosa crop champion obwo bumuri buza kwija buri bwingi kandi bugumeho butaragara okuragara okuza kumanyisa nti nenjuma egiteraze kubaho konka wakosa crop champion nibuza kwija buri bwingi kandi bugumaho burete enjuma nyingi hariho abakubyara emboga nka za cabbage za sukuma wiki nebindi wokosa crop champion egi neza kuyambaho ku greeninga ningabwe biba bya hina bakubyara nk'ebihimba oshanga biri peru ninga bya yellow hanu ya crop champion ne kuyambaho ngo nibiba biri bya green kandi green egi nitugira twijan showman batugira nti crop champion manya nti ebi greening egi niyo kuyambaho kukora emere ati ya crop champion ne kuyambaho kukora emere ejejo kya green ekyo cyo kureba nicyo cyukora emere ati ya cheyongera kiba kihangwe kya cabbage ningabwe sukuma wiki ningabwe nakati ababakubyara na dodo za red kose crop champion yeji nejiro packet yeji packet yeji mpango ni ya 300 grams 300 grams eji ne korali hika namba ati wo hinjire oine hika namba no kose chihango kandi akakacheni kazara half acre at half acre eji omo mutaru mukajiko muri akakachi koko muri cyo chihango harimo akajiko akona ka 15 nikapima 15 ati ya 15 ejo nituza kupima ubuntu obubiri tubuto mu bomba ya lita 2 ati ya lita 2 ezo nizo zukora ki amomo mu kiguni nharugamu ebidomora 10 bya lita 2 ati ya wagure cece chango nharugamu ebidomora 10 ati ya wakosa pipa hariho pipa ezempangeza bibiri gundi bibiri liters bibiri 200 ejejo no chikosa no chitabikamo murundu gumwe totaga tokuza kuongeramo eche kinukora pipa alita ya pipa bibiri ati wewe na crop champion nekora ahaburi kimwe na wabo hinjire njaga noza kutaho crop champion nekuwa na waba no endo bunyasi nguwe no endo bunyasi ngubukure as long as crop champion chirugo muitaka crop champion eji eine stages ishatu zetu kwenda ngo obenotaho obone ya mweche chokwenda kwa stages ezeyo kubanza ni vegetative ejo ningabwe nursery byani birugo muitaka niyo stage yo kubanza waleba nkobo bubabi bushatu bwarugayo waiza kubyara obo bubabi bushatu abukuba tujja ko champion tujitama babi tukajitankahi omuitaka obo bubabi bushatu bwaiza kurugayo iweta crop champion gura crop champion oteho ejo niyo stage yo kubanza stage ya kabiri ni hani ya obumura obukwizira kiwe waleba nkenyanya yatanika kuleta kamuri nibwo rukutaho crop champion imwamwa abamweni bajini babire babuza nguna bitoke ntutaho ebitoke byo hatiya woba byabekire hansi byayeza kuleta nkendere no fuira konka wano enda ebyebye bikuzire tutakwenda kusprayinga ngo higuru garuke bikugarukire noza kora kinoza kulima nkakina ka ditch then yote waiza kutabra crop champion then no shuke abamwe babire babuza
nabitoke ntutaho ate ekyo nakigarukamu nabitoke ntutaho crop champion iwe kimera kyona cyane kireta green notaho crop champion kandi stage ya muhere tukugamba ni ejeje waiza kureba ngo hati fruits ziriyo nizija ngo kuteraho crop champion ejo niyo stage ya kangahe ya kashatu yes no kuteraho crop champion kandi crop champion ejo no basajiyo mu maduka go nabo kubani to supplying hona muri farm mu agro shops zona no basa kujana nozia kandi tushangibwa omuri ya Kawempe Kisowera zone no basa tushangayo na no basa no tutera simuzitu no basa tushomo kache prices according to sizes ni bakachinde bayeji nakazinga umuhinji na basa kwibuza prices ati aba gold lion bakija kuyamba umuhinji nono wa hansi akaka kahango nkugize nikakora hika namba ati yiwe gumwe n'ekicwe katika karenga gumwe n'ekicwe kaka kahango kandi akakache ko naka kakarenga kanano mu maduka gona basaka kwera nka aha kashanju ningabwe kakaga ningabwe 15 nkigira wa akabura konkaka ko nikakarenga gumwe n'ekicwe bwesho yakire nchine trust tuinende chikankibiri kuruga mbanyani bito ba Gold Lion abakukora crop champion kandi ikirise cyo kuba noteka birimo byawo trust bwesho yakire turiyo nteza bwambo bya muheru because ndeba kire katuruko yes ninyenda kubagambira nka waiza ka safety precaution ningabwe obu nkoko kubasa ka keeping waiza kakozesa ati ya waiza kakosa noza kasharaho ningabwe ukashumureje waiza kashara noza kugaruka owaiza kuyaho ugaruko kakomeho jabo kuba wakajani karaba mwembeho ejeji ni solid yo munda harimo buhunga ati ya karaba mwembeho nikaza gukora ki nikaza kusisikara kandi kareme gukora ukukwenda kandi nekindo kufuhira ntuba advisinga mufuhire omukasheshe ningabo mwazo ati yo mu mukasheshe akakasheshe waiza kurebe cekime cyaheza koma ngorabe nokorachi nofuida kandi omwazo akashana kaheza kakatari kinji ngorabe nofuida crop champion okubona kuya mwebyo ebyo kwenda nka amakungura minji oguri trust okurugomene beta ba Gold Lion arukukora crop champion ekirisa icyo kuba noteka abirimo byawe kandi kuguya kusoborora buri birimo byone bukuleta green ebine green notekaho kandi nabituke henyini yagamba kuwa tantara kufuhira mu mwanya nosobora kuteka hansi ukalima akaina kandi nukuweka sobora kwanekora kurunga muno abirimo ibyo kuborimire kurora ogweyihamu kandi abwesonga yakaire trust na isaba tugarukiraho tumlauka kabutorgo mukahumuro tugena maiso na program simuka anya brainyo mutavuga TV West nehinda Orwokubanza so nituja kumatuta ngu eshagama ninje omuri wabo tine ubonero nituja kora ekikweta complete blood count CBC ninga full hemogram so ejo testi neija kutuwera kumanya eshagama yawe neyingana ki ni mashine yo kugichebera tubuzana tugichebeza misho konko of course na nakureba bati nimbasa kulo mutaperuchira ari white so umuntu yabaperuchire tikwa yaya ni runyankorogwe wakuchenga cyo cyenyine okuperuka shuwa aha noreba misho ko na white oreba engaro ni white wamubuza noja nakuja ati nimpura kazenjera kinje so no baka utataka gamena yata ho mukirino ko rumubati ngo basa kumure oje ubwo mutayine shagama then oyongera okakasa wamara kuchebera ki shagama
babari munywani wetu ya tukomyewo omurutoro nzira ngwenki twagaruka twagaruka tugarukire is yesterday. Okay, I'm learning some tenses here. Nukwe twagaruka tutyo munywani witu mukuru Cheyomba Crop Champion kandi namatsiko mwagira cyangwe kimwe abatekatekaho abo kubamba tutekatekera kugira ngo nitwe tubase kwanguhirwa embera utandukuru kugira ngo nakaca kasarana kandi kingana katkachi konka weza kutahura rwezo rw'amababi hata nibigija nibigija utunga binji kandi ohendera omukantu kace ushariremu ekintu cyangwa ngere cyo butungi charity omuhereza ntine lake kasanga kakiki mutabani wa goreti atenyi turiya tutamurani mpaka shaisha tu bita mazimagara ntwagaruka na topic y'itwantu ngo tubaseganira hakire nkaka ni wariyo ko base kutwegitaho uri kwandika uri kurabira hamwe kutuyitu eya social media aharumu ogwa TV West nehinda ogwa no gwa Facebook kandi at TV West niyo X handle yitu then our Instagram it is the same then our YouTube TV West nehinda bitu munywani wetu deka tutambure niwe twantuteka hanshonga erukwatana n'abana beitu abarije kutunga examinations zabo bito muri yabo harimo abo kushanga mutu beitunzire aha bwenje abo kujango hakaba musa malpractices ezabezurmu okwiba abana bakubibira ningabo bakeyibira I don't know where to start from konka mazmagarungu okwiba kuruho examinations nizirikinga abashomesa bazabana babo umuringe tari yemwe nemwe amherwiza bamba marking these examinations doza kushanga ngo aya na marking daradara nareba rango abantu ababiba for example ikindi futeka hati ngo gushtamya rake kasanga kashtamya ondisha ryo mission ondisha those sitting arrangements ezbarukora washanga abantu nkamukaga nome paprambi abikuratine kurugiro kumbe mushtamya abantu nkamukaga munana bine answers zirukushana nezishire nezugwire zona na spellings ubarenyo abawachenga automatically ababana nora mbaba bibiri so oshanga examination zao bazikwata zitashora ashohoreza abachena ngushanga ishomero ryo natabasa kutunga examination zezi then at the end of the day twija twebuza abana aba umushango no gwabo mpurire bitrake umushango no gwabana aba ningo umushango no gwababibiri ninga no gwishomero very good kanshi results zabo kuzezi tashora yariyo api 7 emyaka mushanjiyo na 2 ahitaka senior yakana emyaka nayo na 2 ahitaka senior ya mukaga emyaka mukaga yo na yahweraho kare katugambe bere kanje gwiza senior faka zitunga hati oza kushangwa na tina hari kubasa kweyongerayo atine cyari kubasa gukora atine cyari kubasa kuteka kandi bamurekaho agumanareba on process hizire hije kitrukweta new curriculum mweji noreba neineho ziriya za skilling za project okufugeta hata za kushanga ngo max za uzira niza accumulating then hata bye bwakora mu examination nibyije byongesereza hari biriya hata abana bashira om classes za higuru ejo project baragitandikina kubata bajina aha wo kuba ekitandikire bo barabireho oriyo nontunga bitu mwine tata ni wo waheru hati omwana kuyaheza kushanga ngo bakamwibayibira hwaho ebizambye babo kwata hato shanga bitashora okuza kugaruka kugira ngo akore repeat ninga sho kudabura naba ati ngo wasine yakana nayine kutanitira kimwasini ya 1 kutanitira kimwasini ya 1 yunebuti yakuratirza kureba umwana ogwaho yahendera tine cyo rukubasa kongera honko muzire haturiyo ntitera mutoci nyewe narake kasangake abana aba why are they penalized kongera hari ekyo okusikira inebu na munomune bigeze bya senior mukaga byaturukire kire kya katane kitutira mabega ansonga ya malpractice yenyine turiyo tubazaho bakatwoleka ngo harulengorun no kusikira hakasonsoleke kabo akekete itekere kutwara inebu caption yebo kumbibiri 5 na mwenda ngo candidates abamu amazima ngo bakagwiboha ko bakakopa bangero ko batumanyisa mu misange ya malpractice bagwiro mbigeze besini ya mukaga
ekaberi omumyanya of course mbabara gun centers ezikwingana ana na musanju 47 tuli hasini ya mkaga yonka aha myanya erukwingana 12 bena 52 bayongera kuba nabatugambira bakandetse abarukwingana 351 nubo bakwasirwe abo nabakora total 0.2% abo likumi bayongera kuba nabatugambira ngo cases ezo nizirelating na masomo na monomono nka science practicals basangira ku bakakwata ngo abana bam bakasanga bayine unauthorized materials mukizamu case ya kasatu was impersonation ngushtamera yogamba nyonja kukora ndicho mtunji charity na shtamera prevence akampur nizo cases zisatu papara yani panico prevence akampur index number ukora so nizezo cases zisatu science practicals abana bakabasanga no bakopire then possession of unauthorized materials kandi zitarukwikirizibwa mu examination room ayakasatu impersonation then ekatebe kyagumia no gena maiso kurwana baikara no investigating hamisange ekyo yemo nikimasa busau results zone zikwa zituruka handengo zone hatabayireho cases ezokwibe bigezo so ekano akatwa kuherezaho kake nikakwataga na bigeze bya sini ya mukaga tese birugire kubande bituruka no cases esuriyo tubazaho zirum nico turweka guriza ensobi yegi yo muzaire because I'm imagining nyowe naba ninyenda ebyo kurya enjara nabanjini omuntu yaretwa hariya yagira tora mwana onkomiye mbogu iroko guri mweno nkagwanga hano gwanga tikubasa kugwanga nofa aha owagumpa kwarabe yagwiba waba mukora te bakore ki kwati bamukwate kandi nyowe batampenalizing abo kujangu nariya ki miyembe naryo gomiyembe akobwe rukubi nandi kubi kandi ntakuma ngo nogwenye bano owagumbara ni mangu yagumpa genuine kandi yansasubwa nebindi kandi kindi no mai no sanga nabanu benyini babe kubesindikire mu field yo abantu baba no sanga mu cases ezim nabo mbenyigira mu kurabyamu usasi no ndunga obusasi mbaba kubushohoza hatiyo pero rizingoto mwana kandi kuno invigilator wenyini no yabayire ine mu mukono ubwo kurora ngo bunde nako pesa abana hanyuma yo kutahenkoragana muri yawo mushitame mbesize abana bato kumacho kongeraho okorgo musine ya kano katandika sine yayo kubanza ngo abo kubayishwe tukahindura karicura dera besine ya mukaga chonche ba too much so we want to see iwe nko muntu no teka ki ahanshongeji ako abana baryo muka bashobirwe nabazire babo bashobire abamwe kunaje kurura ngaba harengo rwa P7 ngahurura bakuja ngo umwana yine kuba nashashura bani mitwaro bani 10 bani 18 something then akaza bakamutwara aha Yunebu Kampala naye buza mbamutwara kugira bata nibakumuhereza examination ekitya naza kuhikayo mwana bamuto muchome naza kuhikayo bamubuze kanana katano naza kuhikayo kugira ata hati umwana no wayine kwa na penalized omunshongeji ninga results ze zinegumiza musikashohora akagumiza makaza hareve yarabe nazaho kwara kiko byamutera yo it is his problem konka owachikora bakamukura tabakamukwata bakamutoma mbuga z'amateka such that next time abantu batakayenyezira omukwibira abana aba bareka abana bekora because I'm imagining omwana okuri yashitamira kekorra na bice na binji obundi akayerwanira hari bice biyayihamu ashanga yahika rero ntunga muga kujango hari yamukoreko gwe eki yataho gunuce yataho no gunuce yataho nebinde byabashikire ebyambe basa kumbasa kuzahareve ndijo you know nabyo byamerwa mu kugira ngo buriyo buntu bushatu buna butano bakabumwibera gwe no mwana kunoga bo muresera kekorra takubire nahika ninga akagwa akamanya ngo yagwa okutira kushanga ngo results zizaburayo abo kugira ngo kamuhabura ubuntu buna mbwenu why should we penalize this boy or this girl abonye takura trabariya tukabana bo twakoma ubundi omuco gukacweka
we are just there seated and watching things bizarre. Ikindi no kufereza bagenzi babo, because I'm not sure on class yone y'abana 10 guona bakako bene tendency yo kwikaliza abana akwamba mana nanga mugezi babatabunga nabana bagaruka nabo batabunga nabale batabunga hata usanga bari abageze ko bamanyemba pikinga nubo barabiramo abakura kakwetegereza yakwate kana tuje kusanga in the long run overaba bakwata ngo bero cases zo kuroga abana bantu bayambirwe rundi bayiberwa usanga cyane nayitwa bari abandi abayikalira mu B na C kandi twagenderamo twagwa mu mbi ezitalizaid so ikira cyo usanga ngifereza nabana abandi abatayina na musango bakozire akandi umanyire umanyo kikambo ego mpurire boje P7 walayi kagenda tiko cyo kwekana aha mutego kugira ngo bikatambura bitiyo bakibera bari yibo yataragenzera kurungi but ngoko wa kigamba abo officials ngisana bakimanyira ngo amazima hasoko bahabayire mu mukono guri extra yes so zamu byabandi byeja abandi miyaka yera hitumya nyine ndangu standisire juba miyaka yera oli so yabe victim here so kandi amazima naito abatara bayire involved directly yes twamalira twasirweho kandi twamalire tugakire mu mwaka gwona kibayine hati ekincho riri kuletera ntati no jakusanga isomero line bo categories zabo banu baje ko A stream A banu B banu C mbamanya kimungu banu mbaje kutuyiherayo so nubo bahereza kandi usanga bali abana bali mu stream ziri ezindi bawo kandi at the end of the day results mazikwatibwa nabo babaki affected ati ogori bundu bae umurubere yaba bapata mchire ninga babarekire bakefa yitu tukatulyaho abakwefaho uyofuzi abatayire bajya busare abatakuletera olanje isomero abakoro basekigere abarukubi abakujana ubunyobwa nuko tubutunda isomero tutayina siringira kumuka yitu abaryaha mu mbere gege so ati they don't categorize okurjira ubwiga bumwine ningo kumuceza hadi mbeni nyonga koleka ebizibu mbere byali mbiruka ebizibu yali birayire uri so habojo babalira baturetiro buzibu and to this is here I worked for myself a happy 7 asine yakana na sine ya kandi ugwa kabiri utwagarukiremo we worked for ourselves and things came out you know right so why do we penalize abana bitu abandi penalize amazima batayina na musango gubara ko bakozire noje ko notere sumu yawe omishaho twaheza garuka sumu yitu ndije wanje kutera ha screen banoteka notahoka airtime ni wotangazo toreke feeling yo kutunga wamanya ngo umwana woti yatumwe examination results ze abo kujango bakamwibera abo kujango ishomero katamu mukono edicara tamu mukono vigilators batamu mukono abayu bimwe can't you also be penalized how come ngo examination nerike ekindi cases zinu hizo zigarukiranka kandi abakezi zikomango isomero bali kwata why can't you go further investigate abantu that is why we are putting it here on TV investigate abantu amwatayire benyine babahereze kisani kenyine environment yakaberiye tayisomero kikiwe kiwaruzire nkayiwe nabo babakunye hata mugashogwa invigilators manya ba supervisors manya ba scouts manya ba baguru kuriya sente kubonga nabo bakunye kiki kenyine cyabayireho abakonu bakora ahishomere yakamba manya babebo mbere twakusindikire abaki cyo nkikomagama ngo ebigezo twabukwata kikoma okuseruruza kubeho tuserurize kukiraho Bartara shaina ndugamba. Ariyo myano itachere nitwe turi hanshonga zabana bitu nabo kuba hatara. Sasa muzeyi. Nyonyo after paying all that school fees senior yo kubanza paka hayakana kuyaheza kushika mu mwana otiyatunga certificate you know. On a purpose yo kugira ngo bakamwibera noho unabenyesire ngo senior wanu noho wanyibiri. Senior 2 noho wankwasiremo. Senior 3 mukati nkora mbone mwija senior yakana. Babakwate babakome ningashe babasheruze mushashure in fact na bino mukono mukoto mbintu bino no bantu abakubevalete bwo kubanza
unibo itakayo kwetamanya bakuru bisomero makutwara abana Kampala kwehoza umwana usokusanga na Kampala takajyayoga na bus takagitembaga environment kitakajyamuga akakuri umwana bamukunyamalira abalizene bitari atakakaroni karga yabwo butini nakyagambe ko ngwe amalira abazene bitarumu akakaroni kargaho tandikira bali no cyakwa cyeje kugira ngo babuze usiya bagire ngo abasetingire ka examination kaho naho mazimesha ejo mwana atakaye nabaye stress nabaye you know burimo cyane njakiriye haruwe so ntwenda kureba no dira ngo tisheme kuba nkigenda kita iwe nko muntu wabutosha no kiteka hoki imwe bashomesa mwe aba bana banyu bakuhendera babire cyo what do you tell them how do you handle oba how do you see this can be handled enshongeje ni nkuru minonga uko abana bitu baza kuhendera bashwerirwa hande ngo zitashemire baza kuhendera bagiro mirimo yibateteka tekire child labor twaza kushanga bari omushuma twaza kushanga kwegamba nyinshi akariya betarunungi can't to be sincere abashija bahati nabakaza bahati nabaronda bakaza barahaca hakiri na nabashija barahaca hakiri wabo tashomero twasa kugira ngo yetegereze mbere yo kwetororamo umwana naza kubefobe mbagira ngo efire tyo ebagwetyo abana bitumbaretire bafa bati nabaseje no bine sente zabo nubwo kuba leseta somere nakwicyokurora cy'abaseje nagamba atananya hakire nyendo osiniyafo Humarenyo nanya ijandu umbure ile buri kimu nanya nyendo osiniyafo ake nayo nwarambaraga ibintu bino you know right so nubo verize future yo mwana at least achikuterere ashimazuma wabo tinkaja ngutakagumiza mwaka baho bati yabahwata naba yarabombura mu bwinji munonga abo kugira ngo ni wachikozere imwe yunebu kumukubana umutara yetochi ekikuretera examination ze zarikinga kashi zarikindire why don't they be penalized for that mubone obusasi mburekere umwana obusasi muburekere omuntu owashashwire school fees muburekere omuntu owarwande mashija na makazo umwana kamushomesa senior 1 senior 2 senior 3 then yakanabwa no bamukorera vorongoto kurga yakatano yona no HS nyom omlevels zo kushoma HS niyo yantugire niyo HS gitinda gikuzire tinda gikuzire really it was the most hard of career yanje so umwana mazima yafayo sina yamkaga yaje si yakatano yagikora yahika yazo msina yamkaga yagikora tamu yo kubanza tamu ya kabiri ya kashatu iwe no wa interveninze wamukora onda kumukorera by'amagero then amherwizoba wahendera results size zuburire ebizubebi imwe kumukutera mutoki berbeta no hayine kuba nakwatwamu system ekabe he yakubasa kurunda babutura akwate omwana wahenderere nkashi byo nibiraza kwa tuganira nanye mukage kakinkora wewe mukaga ni hano niwe kandi ijike hati nyonkaga gwantire na arts zinabenta akunda uko bayi had no alternative zikunda bayitumaho bahizira mu manya balance balancing paper manya biki bintu byasobera ako ihaye kina no ko ihayasha touch balancing ngo yo mchatani ngorbero average kaya point wange buke bwali buke anyo ki hayi 11 wetu bwo mugaso utamanyira me I had 11 inyo nanye no bwange buke ubwanje kanimbugambiwa bwenje no mano principal zange ibi kanzini okozine dia abasigaje bali bakitire tumusanga giroti y'ibintu abakunguikaho abayitirize tu principal passes ataho mbakunda abukadatize P8 P7 there no nganye nebuke bayitu nzine hadire ni I mean seriously atu balance nganye ne head G nyonganye ne head that is fine art yes okay twaza kumura basebo nabanyabo nsakuza mutumwa gwabashobozi kuturaga cyaha ntwija kuba ntureba yiwo mutezi wese umuntu tugambira cyanshonge cyabana bitwa kabaferaho obusaso bwa uno bore kota what can be done otakarga program ya sisimu kanje cyo butungi charity nyine lake kasanga kia keke katugaruke
bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kale kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Otaruga mboro na yasakwanga kwata na basakwanga kwata. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Yes, hello. Wasibo tasewo. Sibirene sewo. Osibireje. Ego. Amazina gawe ni bakwetoha. Amazina n'abanyita Kapa Steven. Kapa Steven no manyo wakuterera. Ego no arebye Westini. Aha. Waboria TV. Ego buzima. Nozana kazano chamukana sente. Buzima na kazano bakike kuko ugamba nazana. Are you sure? Very sure. Wakazana saheji. Wenda kungangira. Hey. Aha, bazo ngambire. Kamesa jiwakareba. Banzo checking ho no manya ku checkinga. Check. Checking. Kiza. Nikajirango echi. Emitwara tano. Kata kurra karuru toine matwenje. Kana huromu tondizaho. Na huromu tondizaho noha. Noho kuri yarubazwaho. Mweno tarindaho terasta bibira 38 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. TVS nehinda twagaruka umukaire nuko kanu ntubazansungerwa ni kwatagana nebigezo akandi ko kubiruge ko mituruke bya senior mukaga bya senior kane birugira kuturuke nyuma haho nebiye kitebe kya musanju baiturozire buri phase yo nebigeze kwa neturuke bwa harumwe nsonge yo kukopa kukopera abegi akandi ekyo kireteriza abegi ne baba ebizamu byabo nebukwatibwa amasomero gono sanga isomero ryo nebukwasi kesi zezimo usanga abana babona abantu bizire byabo abandi tibizire baitunyona mbaye mu isomere nirumwe hatuika guzoga makureta kenu kikumuzeira agamba umwana ebgeza tabukole habake byabandi bizire kandi byabandi tibyeija party ya class abana bagumiza then party ya class abandi barakwisha so cases inkezo nzotuyo ntuka guzaho kandi kike kikukuzireta mberaki harurwana atohereza kastora hano ngo abana abambazi muno ngo bakwa barabire mu ngorira akapapura akakoma hingu nakapwata nakasiba mpepa imuli karekamu silika nikagenda bana ngo abandi ngo na handikira kimu anso buzikubaze mugozere abana wenti tusana nimba mwikariye mu kigezo madakiki 15 zo kubanza woli unakoleka amazi Ataki kutalibaniza bagenzi bariyo kunamagamaga hati haba nabo tubaruzire mu basoko leto buzibu agera ati arusukura andika mpagate ngamba bayitwinywe ebitu bile mu akaguza n'umusashi so terrace muyitu noti mwenda noti ina mwenda turi aha kwiba examinations
abana bitu nibahendera baferiraho abo kwa ine buteko bakuratiriza kandi nabacu bakorire tababaronda you know ato mwana feraho butakabukuka iwe no jangu nese cyakubasa korwaho no hashime kwa na penalize do munshongeji kandi yo inebu no jugamba hoki tware ko muhando go rufuteka teka obundi akazire kibihamu nabo batandika kuteka teka uko basa kushanga amageza gawe no gugararare gazira ekigahwera abantu aba nyine muhara wanje aha ine de yanjangu nanye ngiya yikumene moke yakora ine de ninga ni bakakurira ine de tukudawtinga musanga bakamaraberamu. Okay, well done. Konka mwana wala wasi 12 no yombara average real. It depends level. Mkaga. Oh. Mkaga. Hati nyona zonka antazine izo zimugamba. Togereko. Ni nyonka antazine amazima. Okoine atsari wajira. Kanyine head Baitu. Principles zange yesu. Ibiri. Zikaba zero. Zikugambi. Wetunyine? Hata unahare ya general paper. Vale. Na habar hona ne ya art. Abo kubezo zoni. So hata zisha twezezi numwe. Bizibu. Baitu nzini. Yes. Terras mi tu noti noti. Mwenda noti. Inamwenda. Tutangana. Mzeire umwege utwekisani. Ngokiri. Iyo mzeire kera kugwira umwana wawe. Rundi umwegi umurulengo. Hello. Hello. Sebo twakwakira. Mwasamta. Ya. Turireje. Nimulama na ndoto kujati. Yes. Na hapo chimani nyamba. Omuta kwapa munyumba. Na nko gupike meeting. Mukurusomero. Inako na kwapa. Ego. Gobare mnonga. Tubajimbe bakuru ba masomero babitsoboro. Kwatsikaba yatachimanyire. Yes. Nubo bakubanza barira mwini kesa kanje ngo bambihabira. Nuno kubikiriza ngo ngurabayo. Abana baryo mukabashtamiye cyo kongera tubakucimanya. Abo kugira ngo bariya bakabagera mu rukwe bo babateka tekera ngo reka tubibire. Bisho bwateka kunyibera igo jangu nyotinjira muto. Hello. Twakwakira hello. Kare dia ni obare kubora honoreba. Ego. Abare beze kwati yabo yaba bafere bakindire kuba. Abana bi. Yes. Namnonga betamu tangu. Ego. Ani to kunu panere ndareta mukura para bare mbuka kwata kwani. Mazima. Okay. Government na yesera semere kore. Wabare mnonga. Kare mubare sinde. Kare dia. Osibeje wabare kutureba yiwe. Victims are there. Radio. Abazeyi berarikiriye. Baryaho mbabira baruzireho kwata hababurire. Nkuru mukwatanga heticha mukamutugane next time tukamanya ngo cyo tirabe abana barakora teo. Hello. Sanite nelake mwafuze muzia. Twasuze bulungi mukwano gwafe. We bali program. We barebera ko nyo. Mbera ko nyo kakati kunsonge yo. Iye. Olazewa. Tawe. Mwana tukatonda wange. Sorry. Mutawe osobola kuddamu n'otukubirako kuba endowoozayo tuba tujagala okulaba nti at least waba kwagifunamu oba abaako kyategeera webale iwe turiyo hello wanji mukuru centenary kutukikatongeze isebo abashaba mugani basomukrati mugani basomeka abashaba usanga bageni byabo njogereko shaka epiza yaka
benda bibra bane kubango mwana tukumbe munaga happy one samusanga nabwo wabare mnongo ate ne bakaramba dongo mwana tatubuze sabana batubasha kunira abandi abana abashaka basomeka ego bari mu kutara za usazero kandi barimo kujya mu kurya kafete mprire sagara hamurwa byona bakateka bakatatu bakoro ruguru bakafuna za exam z'abana bakabona abana ibindi bakopeta none abana bagasomeka ego no chimoti semerege umaste yuno kopa okay eyo somero bari hawaza gatonde ego abashani bakaraza abashani usanga bataratumana gusomeka nyo kuguteka teka bose babashomera gusomeka abwo tasfurine ngo mwana kanata kakiza hatuna jangwa chizuba hagati yaho twato wa inebu abo kuba mushomesa na mangu nako bitunga mbebabiro twato no wa inebu kandi mushomesa exam yakubye na efona bakari kiraba cyabo bari ko kuba kora zabusha yes abashomesa babinze baronda abana basomera abana kabasomera babimenyeremo ego zakufuna karuma hadi ono shango kudirect nyamwingi na nyamwingi dero rwerere nakegego biriyo yo msawe unama bahunama sibaje bari mnonga umwami centenary okorga umuricegegwa submission yawe yatereza almost the whole picture mbaba tegereza kazama kwamba mangu nikatekwa kurikinga TV West hello sebo twakwakira hello Ndiya TV West. Oriya TV West sebo rirota. Ndiyegesha ni mu mwari program. We barendo no kuturebana no kucero kazaho karebe byo kutworora. Ego ndi innocent na terisingira boda. Kwato ho mu nshonga zo kwibe bizamu abana kabasigara kara results zabura kwija. Umusango no gwa bashomesa. Ego. Akubana nayita imyaka y'umwana yakubashomire ateka ko umuntu kusoma akayikasi niyo yakana ninga cyamushanze bigezo bikabora ego mazimiri ibyo mvanze sasa muno mazima tibyizire mwebare program kale dia yesibireje kandi webare nana oku WhatsApp meeting ra mushomesa nanore yamugambaho nabazaho bazomye jarabyo akasente baguma babikire barindo kurugura kazambara hari ya mbetorora konka shivo mbamba ke expecting kagura nkahi ahariyo totine kwantrondogwe nawe chaine erihire tutsemeri kwantu mulekayo akwa nabayine mu mukono umunkore igiye kubanegena maiso TV West hello Twakwata hello okay kogwe yabarukora witu wahamuheru konka namuherwizo batwari ngo mwana mazima akabe nateka tekwaho as early as possible cyo kubanzo tamwibira reko mwana yerwane iwo turano ukora cyishomero ubona teka kumuwibira shayimbe and that is utwira no mukorera kikurye nyuma that is 1 2 ninjamwe inebetanke kureba akazamu karikinga kurabera mu mahanda ki abakashohoza babanywezi katagarika kushora abo kwana urango mushomesa naba yesigire ngo yakwate mtwa 15 just nyeneze nagamba kazitaye ko natekwa katunga then kuri ya relaxing webarenyo then omwana hendra mutiro mbizubu abo kwa baraceberebo bakuranga iyo bizambika koraki ibizambe bikibwa mwe twabentu shabango tuongere mwamani government uko danzia yo minister wa education think manya one offer you tell them to chabo kuba this is too much abana bitu binji by the way binji baremerwa aharevezo abo kugira ngo bari abakabatera kakatko kubibira hata abana turonzira ko batahatuburire umwana wasine yakanatakaza musine ya gatano
uyakana natekwa garaka makatandikana senior 1 atagarikire mu yakana wa P7 ishome ryabe nashomera muri mutama ukuhindura na tunara cyabe cyo kutandika busya kwegamba embera mbi kandi muriho numugira abana haro UPE USE simanyi bya hatshi bwene tuija tugasirwa muki umwana yatatungire certificate at any of these levels imbendeza ukiteka hoji tumalira nyene kubaijukya ngo kusoma nkuruma obutasoma ne buruma musasa ne buruma ukuzire butasoma bayingi muno statements na hati mbacyazibaza ha bana bange kakubana manyire runashomereho atachine nansoni eyo gama ngo bunna sokwate wenso na akiole kangwa amazima genyini harweki ya misingira mbomezwenzi kan twange byari gukora mbere kangutarara twange tuyikirize nyo nayiwe amazima umuntu rurabereyo takusana kabulikyo muteka tete umuntu babrashingiro temur kusano yange oyikirize n'umunyeto waza n'umuki oyangu ikirize nabo yeke nonye barze vasta ko buzare mawe Dobare kunogora ukaronda ubusente ukampise yiwampikize. Babare. Nahamara. Aha. Ibintu ndabyeyongerera. So, confidence ebora. Abana kwikora ibintu birema. Abana kutamanyira bigezo umwana bamuhereze kigezo nkiki umwana atunguta nakazara kahemba zero cyo kwandika kivora. So, abana reka tubamanyiza basomesa twakira muno kuolekereza ubwo bwana ngo nito tutarukutora bujunanize. Yes. Amazima genyini naita basomesa tungere. Shomesa mwatwita. Na abakuru ba masomero yankorere yo gamba vigilita nankarabayo nairaka tugikeshe nuko cases inkezo sobole okuzironsa but of course abatoro bagira urufumu ngo ekitero rwigi ikisambo rwigi kiserenyeneka I know kitungure kibigezo tujya kwego kubayijukya ngo nainywe ongera mu amani hakuba ikisambo rwigi kiserenyeneka tongera mu amani ngikitongole kese zinizi yakumanzirwani sebakana abana bayitu baturuke babanyarwanda aho niho twakoma twaza kwakira muzeye ibisinsino mukama batero mu cizoberi